May Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Abi akas ito di mabaspasamag ate. Kalpasan nga na tayo di tatang. Di tayo napan nga tawan. Kalpasan na. Di tayo nga tawan. Nimat nanang tinatay. Pinanawan na tan di kita naganak ka na ta ate. Abi akas ito di pa nagsasamusam dagi di pasamag. Abi akas ito laing ti kinasutil di panawan. Mayros ading ko. Pagsubok, panubok amin ti Diyos, kada tati amin. Amin nga nasa kanang subukan na tati Diyos. Sana ka di nga nagbaling nga nabudno kang kuwana. Ading, rumay nga awatin tanti kinabudno. Awanin da tatang kininanang. Awan di pagdanakam. Ikarik ading ko. Saan ka baybayan? Yan tangay, nakapaggraduara ko niti kolehiyo. Kanadamat na napintas ka trabaho. Iso nga taramidan ta. Awatin dan ti kinapudno. Nga awanin ti kinaganak ka na ta. Sigagan siyak lang ang tinabati. Agsingsingbat ka. Ipas nagmutagbasa. Tunoy yung meterapahap mo. Uwan manang tunoyek tarapap ko. Sabi ko ma, tawan ton ti dumteng ang didigray ti biyagtang ang kapsat. Sabi ko ma, tasardangan na tan tinasutil nga panawen. Wan manong naimipod no launay da diyang inak indong aw. Kalbasan nga pimusay di tatang gapoy ti sakit. Kat gapoy ti pupusay ni tatang. Nagtultuloy met pa nagsagaba ni nanang kat nagsakit anay idalit. Aging gang ang padpadan nga awanan di kita naganak ka na kami. Ibaglagi din manong tadang trabaho ni Manang Esther. Ibaglagi din tadaki din ti 3rd year college. Intulong ko tinagbasa, baban ti tulong ni Manang Esther. Aging ka nakapagturpusak. Ken, nakastragakmat nga ng opisina. Iti munisipyo, iti ilimi. At ay din boyfriend, Manong Nemi, ni Manang Esther, iso ni Manong Rene. Ken kabuta na paggraduar na kon, kada damat ng trabaho, kunak kang kuha na, ate, mabalinan nga gasawa kay ni Manong Rene. At damat ng trabaho, datang arti problema ka din ko. Tapi na problema ng Manong Rene. Lumamlamis ang kanyak sa ado ti mangindaandanong kanyak nga da sa baling ang babae ti biyag na. Anya? Sa nga nagbaling nga napudno keng ka ni Manong Rene? Saan lang ang sisyak ti babae nga nubya na. Nataka din pamanagnig mo? Awan may nga rod. Nusalangan at paglibakan na. May palagib ko keng kuha na tinagtulagan mi. Nga kalpasan nga makapagraduar ka na dan trabaho. Kaya ikalay sana kon. Ngayon kasi na awanan ti banggit na. Baka saan na kang ipatpateg ate? Dadagar tinasakit. Gusto nga ramidag ti amin tapno mailaban ko't panagayat ko. Diyak kayat nga saan nga siyak ti ikasar ni Rene. Diyak kayat nga saan nga da kami tag-asawa. At ay din dakis nga parparik na kanyak Manong Nemi. Indaw-dawat ko nga sabi ko man tagsardingan ti didigray ti biyag mi iti manang ko. Da kami nga kapsat. Nagbidutak Manong. Nagbidutak na talaga na sutil ti panawen agsasamusam dagiti pagteng. Adak to bisina idagring ti cellphone ko Manong Nemi idi padamag da.
nga naitaray iti ospital ni Manang Esther. Nanano ni Manang ko apay no ospital. Natnag kano manong name iti agdan iti maysa nga hotel. Kasano ka nakadanon ni Manang ko? Iti na itang hotel. Idinto ta oras ti panong opisina. Hanamaten nga nasungbatan manong. Dahil nang ipakaammo kaniyak nga dati hospital ni Manang ko. Napanagkaro ti hospital manong name it at nung maamuak nga nakaro ti kasasaad ni Manang Esther. Spinal cord manong name iso iti muna nga timama iti semento. Iso ti kang runaan manong name nga sinagkama ti kapsat ko. Kent ko na ti doktor manong name malaingan man si bibiyag man. Ngem agbiag to isunan iti unag ti wheelchair. No, sanga po nun dahi ta doktor. Sanga po no. Dinantun kaya ti bumangon ng isisuna. Saan na makatakder ng isisuna? Saan nang maipagna nagilisa ka na? Kasta? Agbalin nga inutil ti kapsat ko, baldado. Saan na ito yun? Saan na ito yun? Dapat agsasamusam nga talaga naging pagteg iti sutil nga panawin. Nagsangsangit manong name ni Manang Esther. Di na maawat ti kasasad na. Hindi baga ti doktor no anya ti sitwasyon na. Gabata para kayong kuha na katalaghan na makuti ti bagina. May ngato na dagiti ima na may wasawas na. Ngimsan na makuti dagiti saka na. Di na makuti ti bagina. Nasaysayat lang ko mga roden no natayak kon. Natayak lang ko man. Ngem ti kasto nga agbiag. Natay nga si bibiyag. Anya ti basol ko tap dumapasama kanyak ti kastoy. Anya ti basol ko. Insang sangit na manong name. Talaga nga nakasutsutil ti panawen. Gabot ti panagsasamusam dagiti pagteng manong. Makabulan nga sa anak nga napan nagtrabaho. Makabulan ni Manang iti ospital, limbag tadagpadpadang urnong mi. Aging gang idiawid ko ni Manang naka-wheelchair Manong. Limbag na napasublidak matlang si di opisina. Tiaramidek nakadayaper ni Manang. Kadigusek apakanen nga umunay ti bigat sa ako panawan. Ibaga kang kuha na adan naluto nga pangaldaw na. Madep-depress, imbag tadabag tumarin na para ti anti-depression. Ngayon naman ang sangit manong nemi, amas asya na kang kuana. May Ros, manang, mga alakalayangin ti sabidungan na kon. Tapno agpatinggan ti ba nagrigrigat ko kadagpatinggamat ten ti rigrigat mo kaniyan. Sa mga sahunda tamanan. Lumaban ka. Lumaban ta. Siya malat nagkuna nga panubok ni Apo Diyos kadata ti amin. Kat saan nga mangted ti Diyos ti panubok no dinanamnamain nga saan nga kabaylan ti asinuman nga parsuan. Maapektaran ti amin. Siyempre, sino pa ita ti mayat kanyak, kalpasan na kasjay, tinaramid ni Rene. Hadain check-in na kinimpakaamuta kanyak, napahanak mo't ita itang hotel. Naggabal kami ita dahi nga babae. Nadya ka mo nga dakam gayam tingatod ni hagdan. Iso nga na itaw anak. Kitsika. O, ampay, nubium. Mananga tudig iti agraaram kanyak. Ngam ko nagkanakwala, no sika, ti pakiasawak. Kaya't mo kani,
Akadal nata ni manang ko. Sanda kaya't manang. May bayan naglatan. Kayak. May bayan naglatan. Dinas kang kadagragsak ka ading ko. Makinubyo ka, nag-asawa ka, nagpamilya ka. Saan manang? Sikat ipamilyak. Urag padpadat ang bakit nga balasang. Tinasken, walang iwanan. Agpatinggad doon nga tamat ti amin. Sumardeng ton ti panagsasamusam dagiti pagteng. Gusto timbaga kiti kapsat ko manon na imiyado di kiti agar-aram kanyak ngem no ibagak. Kanamuda ti sitwasyon, ti pasamag ka na kami ngagkapsat. Agi kay da, isardengdan, ti mag-aram kanyak. Kas kini Daniel manon na nabayaken nga agar-aram kanyak. Hey, di na ka ti pilaklunan? Kinmanong tawan mo, manumatan tawan ko. Nabayago ko nga gururay. Almost 4 years. Nga bambantayam ti kapsat mo. Duwata ti mang tanda ni ti caregiver na. Tayo so ti mga sikaso kinimanang mo. Kaya nagkasarta. Mga ramit na ti bukod nga balay. Sa ko may bayan ti kapsat ko, Daniel. Kahit ko nga siyak ti mga sikaso kiyang kuhana. Ngayon marigatan ka. Kasano nung kasawa ta? Kada danto na anak ta? Ninto pala manang mo, tirapin mo asikaswen? Idinto tadan na anak ta? No di na maawatan. No di mo kahit ti sitwasyon. Di sumapol ka langit sa bali. No manan awisek ti kapsat ko manong naming epangko ti ospital tapno mabalbalo nga maimbagan. Sumapol kam ti doktor nga espesyalista kadigita nga sakit. Nga magkadkad manong. Aging kagadimteng ni Delphine iti biyag ko. Diyan mo, tayo di agraip na ginidakulap mi manong naming nakariknaak. Iti lang isang sangahin nga rikna. Ganyan bagak kang kuha na ti problema. Pinasyarnak dito balay kat nagamamuda kini ate. Ni Delphine manang, agpurpurpos kanya. Manang Esther, amom ka di nga basta mamati ka kat maimbagang ka. Mamati at. Ngimasin to ti, aramatin ni Apo Diyos. Amang paibag kanya. Nga makabangonak, makatakderak, makapagnaak. Agsublit yung normal na kasasad ko. At agad among nga doktor? Saan nga doktor? May isang albularyo. Agdin din na magtikinalaing ng albularyo dito probinsya tayo. No kayat mo, adamadjilugan ko kapag luganan tayo. Ipan na ka sa jay. Amamog na jay nga mismo nga albularyo. So lang aganos na tipila, tado na gini pasyente. Ngem, no, i-request ko nga maisingit ka. Maramit ta. Maramit tayo. Kinuna ni Delphine manong nami. Aging gangay manugot ni Manang Esther. Adung agpaiso manong nami di giti pasyente ngem kinidaw ni Delphine nga maisingit ti kabsat ko. Dito'y ko nga naimatangan manong nami no kasunod kinalaing dito nga albularyo. Inilot-ilot na ti bukot ni Manang. Inilot-ilot na. Dagiti takyag ken dagiti saka na. Almost may isang oras manong nemi. Ay nga pinilit ti albularyo nga patakderen ni Manang. Imbilin na nga aramatin na dagiti takyag na nga mangpuwersa. Isadag na iti arm ti wheelchair nga iso ti pangalaan na ti pigsa na tumakder. Hanga kayat idin ni Manang. Manang, aramidem, tungpalem ti mangagas. Alan, agtalag ka kinapo Diyos. Diyak kabalan, mariknak nga diyak kabalan,
kabailam manang kabailam, aramidem laeng, mamati ka laeng. Nagigang inaramid naman nung naimimpan na amin tipig sana, tipuwersana, nga nangiya talmag, nga nang bagkat iti bagi na tapno makatakder. Nagigang timakder man nung naimi nakatakder. Uy, nakatakder ang tinaka-wheelchair. Iso na lang nga tagtagtagargar dagiti saka naman. Kabailam dayta manang, kabailam dayta. Maimbagan kan manang. Maimbagan to nga tangag paiso ni Esther. Iti kinalaing deta nga albularyo ngar aramaten ti Diyos. Tapno maimbagan dagiti addaan iti kas kini Esther nga sakit uno kasasaan banay ako na. Pamagayam ting kinangigan ket sumagbanulay nga paset ti pagkasalitaan lagip ti napalabas ni Mayros iti probinsya ti Cagayan nga daytoy ket isu ti maikalima nga ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 5th week iti bulan ti Mayo. Iti programa ti nga lagip ti napalabas iti DCJC Action Radio iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Babayan ka na kita kakadakil nga premyo. Ngayon sakbay nga nagkibaga, palagip na kita pinadakil nga premyo. Doon na kayo nga madamang agbuy-buya at page ni Paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ken agpalo kayo. Yeah? Kaya numat iti YouTube channel ni Paring Rey, iti niranang kay pagbuyaan, pakabuybuyan ka natin nga video, i-like yo, i-share yo, ken ag-subscribe kayo. Di manong yun, Nemi dito, Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, iti lagip trapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, nga intay i-upload, wano intay ila-live nga video, karito nga page ken YouTube ni Paring Rey, tapno, maitadmi ka na kayo, dagiti pakasalitaan. Maamuan yun to, mangigan yun to, ti pakabuklan dito yung pakasalitaan, into no 12:30 to 2, iti DCJC Action Radio Lawag, iti program at tingalagip na palabas. Sa bagay, dito kayo itong agbuya, i-share ko to, dayjay nga programa. Share ko to, tapno dito yung matlang nga mabuya. Dagiti premyo, malaksid iti weekly and monthly prices at agur-uray nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Iti first runner-up, umawat man iti 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Ano pala sa bulan nyo? Tikadakil ti premyo. Adaan ka kadi iti success story. Kasla ka natin pakasalitaan ni Mayros. Nagsasamusam, panagsasamusam, agsasaruno, digiti pasamak. Natay nga nagsaruno, digiti naganak kadakwada, isa maisa, kasdiyan na disgrasya ni manang na. Adan to pa nga tas sumarno, apagteng, nga babae ni Tisutila panawan, ako na. Ngayon, dahil na uditeng ka nangigangat kasla, talagang adan namnaman ni Esther nga maimbagan. Maka agbalintumit lang nga success story. Parang ganun. I-computer yun, digiti pagkasalitaan nyo sa iyo, i-send iti email address tinumuntibiyang nga nemiruiz@yahoo.com muna saan kat nemiruiz123@gmail.com. Okay? Or orayek, dagiti surat yo. Ken kanayonan nyo tidumngeg agbuya tilagip palabas ken ito'y page ni Paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Hindi man i-acknowledge sa kablawan dagiti agbuybuya ag-share ken mangilalike ti page ken YouTube ni Paring Rey kas ken ni Marieta Alcausin ni Gloria Lagmay Violeta Ronaldin Ganyo, ni Alaysa Ramos, Arlene Tolero Soberano, ni Noraline Perdido Tamalay, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Belia Pimentel, ni Ener Mariwag
Mark Louie Makadangdang, ni Nine Alejandro, ni Marilyn Agtarap, istabatan kay ni Gina Lynn Lista, ni Elsie Marcos, ni Carmelita Dombrique, ken amin kayon. Basta agboy-boya kayo, thank you. No i-like yo, kini-share yo, thank you. Kada kay amin nga sangapada. Okay? Aging kagarot ti sumarunong video nga ma-i-upload mo no ma-i-live iti page ni Paring Ray ken YouTube channel na ni Manong yo Nemi Ruiz, Diyos o na itag nina. See you soon.